Woni MWEKURU nyari kinyo mwananiri wa mathithio tukubwanarwa ni Maureen Kome tukianjiria nteto chietu ni Kîtharimo na kuriterwa ni mathuganio kiri MWEKURU mwe nyuma we uria ni wakumanteretia mawa nyuma yawe kutharimwa na BATHATU o rimwe na kiribo BAIRI bachiari mweri jumwe turi na biongo BAIRI Evelyn Njoki uria umite nturine akalitwe Igembe North atharimiri sibitari ni Nyambene level 4 mwandiki wetu wantito kumanteretia Igembe Dennis Mugendi na gutwantitoiji na njira indiko gukinya sibitari ni Nyambene level 4 mushine maua turerekithirwa ni arigitani imwe kwa imwe Mwanka nyombeni ya MWEKURU kwero twana kuria twithiritie Evelyn Njoki ari na kiaba gikinene na kuni untu bwa kutharimwa na twana tuthatu kamwe kari kaiji karia kari Mwaanya na kangi karia kari na biongo BAIRI mwiri juri jumwe. Evelyn aija akienda I expected mwana twabwithia scan tuona ni ana BATHATU twabwithia cesarean section kuwithia cesarean section ni turaumbire ikurita mwana umwe mwega na bangi baile BAWATENE aine conjoint twins na tiongo biao ni BAWATENE lakini mwiri BAWATENE kuma na maturo yo yetawa dikephalic parapagous twins in terms of medical terms kandi kagarayire mbere ikamboi okay sawa ukathia toni baba BAWATENE Evelyn arakire sibitari ni iji goro kuma Karicho Igembe North aria athira ati ithimi bionanagia akamatite ana BATHATU na kimako kiawe ni Kîtharimwa ati makimakania na kirigarania ki mantu akuromba gutethirwa ni untu ati kumenya kathithi ati ana uria ati kumenya amwite mwano ni untu bwa kwithirwa ari na mwiri jumwe kana ana ni untu bwa kwithirwa kuri na biongo BAIRI ndariara muno ndasini mantata wi antokerete ntaririte gwetha kwamboga rio ni ndaringi skani ndena meri 6 pambira ndena BATHATU anderite BATHATU bonde bagetheketha besa wa na ryo riri ikarika ritangana ikonekana ntere ni isia Igembe Nyambene iri onthe ona kinya county ya Meru nandi ana baba baririkana bakayuka kuma aja sibitari ni Nyambene level 4 baikwe imwe kwa imwe Mwanka sibitari ya Kenyatta kuria bakomba igutungatirwa nkuruki. So kwa sababu yeye ameshikana tunahitaji aonekane ni wataalamu ambao wanashughulikia hiyo pediatric surgeons ambao wako Kenyatta tumukansite itumutekete through counseling itumwariretie no muthikira from the background ira umite na umbite ki background ira tina uwezo so kinya riria ageta atungatiro athirie utungatiro bwawe Kenyatta na ko need support na tukaromba kinya ukethera kwina antu bawendi babega bara bombo mutethia non to single parent na through family yao tukauga asanti. Dennis Mugendi weru njuma sibitari ni Nyambene level 4 mushine o maua county ya Meru.